سایلوا زاخویا و دەستپێکە وەرگرتنا گەنمیە لێ کێمیا بارانە و پەیدابوونا سنێکی دی ئیساڵدا کارتێکردن لە بەرهەمێ جوتیاران کردیە و یەکێژی بارگیرانی لەسەر ملên جوتیارên deverê diriz kiriye ji ber Kotanûke ji sercemê wergirtina heştê torombêlan 20 jê nehatîne wergirtin. Evroka heft roja me dest bi wergirtina genimiyê kirî, sihê heyvo pênc were me dest pê kirî, hetanuka 1200 tanê genimî me wergirtîn, heştê sê were me daxilî Swayloyê kirîn, sih ji wan sê were derece êkê derketîn wekî bêjin yanî bêxesim. Ev sala wek par genim baran gelek kêm bîn, bes xelkekê mentaqê gelekê dest xwedî reşandina genimê, genim hetanûkeyê bû me têtin me hezir kirdiye sengoyê gelek kêm biti ji ber kêm baraniyê, bes sengoyê wesa diyar gelek çiye par çêdire û bû verê jî em nizanîn bes genim hetanûkê tê rojê 25-20 sê were heta 3 sê were em ê daxil dikîn. Serarayê kêmiya baran û hebûna sinekê di îsalda bi gotina serokê lijna çandinê li civata parêzgeha Duhokê şer û aloziyên di navbera Tirkiye û PKK bûyne sedem gelek ji genimê cotyaran nehête dûrîn. المنطقة بطيبة المنطقة بروارية أو منطقة شاي هنا قلت أنا بيت هاتنا تشولكرن أكيد دي الزرار بوانا كابت زيدا جي ام نظنم كو مستقبل دي تشاوبت يعني چونكو هاي بقدي جي ماي بوفي وقت بيجين بوفي مرحلة چونكو شنو هذا سبيكرا هوا دورينا جانمية و تقريبا و سي تشاروجك طبعا هاي بقى احتمال بتر زيدا درجة خلق تبني و مجيل بت وعادة او منطقة شاي طبعا جانم الويري تأخيرت بت ويجابوي چند خدينا كري هر مطرسية كابت طبعا اكيد محتملة مثلا دي ضرر مور كابت بالي. سالانه سایلوا زاخو شیانên wergirtina 25,000 tanên genimî heye. Ji wana 15,000 di nava benzan da û 10,000 tan jî li gorapanan û tanûke 1200 tanên genimî ji jotyaran hatine wergirtin. Genim dihête naskirin êk ji jêderên jiyanê. Lê dî salda kêmiya baranan û hebûna sinekî ji aliyekî û ji aliyekê dîtir şer û aloziyên artêşa Tirkiye û Parta Karkerên Kurdistanê bûyne metirsiyên cidî li ser ked û mandîbûna cotyarên deverê yê salekê bê temamî. Zêrevangulî ba dînan ez zaxo.